Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak Inang sini ke kelengen nami marang IDKP merbekas. Mersampang deket merlulu ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdeng ku pesakat kami sukutan keluahan en, mersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ali Bapak nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami, iwa gesen tendin simbadia iri, iba sukutan enda. Amin. Renungan tasi dari en, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, teroli iba gesen tendi. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat i ulannya Apostel bindu 2, ayat 14 so ayat 24. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pesipulu pituken si mendok. Nina de batango, ia ripodi kuarirkan mo tendingku bayi Karina kalak. Nai meralatan mo duka-duka ndene, jana isukutken tabakene, si kubagahken bayi kalai. Ida si mata daging dene mo, si kupecida bayi kalai, lot mo nipi si tua-tuan dene, imo nipi si kubreken bayi kalai. Bapak Inang sini ke kelengen nami marang IDKP merbekas. Kenggeluhan si mende pasti teroli. Si mende ipo jengjeng lot ngo prosesna. Gedang manang pe jopo pasti kena lot prosesna. Penting kalak ngeut kibuka dirina nalako misi mendena. Melanggo iisi baru mo ia mampu kipecidahkan si mendei baik Karina jelma ibas kenggeluhan en. Ibas i tendi debatango si memereken. Iwagasan kekristenan dipercayai i mau tendi debatango memereken geluh deket memperlengkapi kalak si percaya deket nipi. Imo nipi ibas pertendian. Tendi debata ibereken midaholi deket daberu nalako menengen deket magahken si lakoro iwagesen nipi. Kade si terjadi nahan ipesohmo asa jelma boy mempersiapkan si mendena. Iwages kekuatan tendi si mengisi kenggeluhan jelma. Ibas i daholi deket daberu boy pesakatkan sukutan si memere efek belegah. Kenggeluhan kalai terolih ni karinan jelma. Melalako memberikan kenggeluhan lako terolih, tenah ngo kalak percaya, tetap geluh iwagesen tendi perbadia. Ibas i, kualitas si mendei, i mau buahkan kenggeluhan sada kalak jelma si boy i pimpin tendi perbadia. Tendi perbadia oda pelin memberikan baik kita pengetahuan tentang kade kaduan terjadi. Melainkan boy mang kita gelu bijaksana bagian dari. Gelu iwagasan tendi perbadia imo kuncing gelu si tercodi. Deket gelu si tercodi i pasti teroli si mendena deket terberita. Mersodip mo kita. Ali Bapa nami sini sorga. Pergegui mo kami nalako mengikutkan katamu. Asa kami boy peteridahkan terangmu. Iwagasan gelar Yesus Kristus si peluah kami mersodip kami Pakko. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken i kita karinana anggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana, juan-juah mo banta, shalom.